Indabo ubuzima bwiza. Ndiko bareba ngomba ndanyuzwe. Amadarapo hejuru. Amadarapo hejuru. VIP hejuru amadarapo. Impundu z'ababyeyi nazo nzumve. Amasira ya papa nayo nyumve. Amadarapo hejuru. Hejuru. Efere. Banyamuryango turi muri hano turagira ngo tubashimire umuntu iyo turata ibikorwa bya nyakubahwa chairman wacu wa RPF Inkotanyi ngo ninde ni Kagame niwe ntawundi niwe ntawundi yatubaye ubuzima bwiza niwe ntawundi uwo ninde ni Kagame niwe ntawundi ku itariki 15 z'ukwa kangahe z'ukwa karindwi tuzakora iki tuzamutora kangahe ku ijana kangahe ku ijana ngo tuzatora nde ngo tuzatora nde ngo ninde ubumwe demokarasi amajyambere ku itariki 15 tuzatora nitumara kumutora rero tuzamutora nkande nk'umukuru Perezida wa Repubulika y'igihugu cyacu u Rwanda rwiza yatubaye rumeze neza rufite umutekano rufite byose tuzanatora kandi ku itariki 15 abadepite murabazi tuzatora abadepite iyo dutora Perezida wa Repubulika haba hari ifoto yande tuzaba tubona ifoto ya nyakubahwa chairman wacu Paul Kagame nitujya gutora abadepite tuzatora hehe igikumwe ko ntabyumva neza igikumwe kangahe ku ijana kangahe ku ijana hariya kangahe VIP kangahe hano hariya twese hamwe urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere ni Kagame niwe ntawundi niwe ntawundi ibikorwa by'umuryango FPR Inkotanyi ngatumira umwe mu bakandida depite b'umuryango FPR Inkotanyi twazanye kugira ngo abasuhuze umurebe cyane ko musanzwe muramuzi
Amadarapo hejuru. Amadarapo hejuru. Hejuru tumwakire n'intumbi nyinshi. Kagame urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Kagame urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Ni Kagame, ni Kagame, niwe nta wundi. Nta n'uhari, nta wundi, ni Kagame gusa. Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye. Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye. Chairman wacu Paul Kagame oye! Urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aho! Ni Kagame, ni Kagame, niwe nta wundi. Murakoze cyane kuko bababwiye nitwa Senani Benoit, abandi umwe mu bakandida ba FPR Inkotanyi muri aya matora y'abadepite. Turi abakandida 80, ubu ndi umwe muri bo, kandi kubatora nk'uko uyoboye kampanye bivuze ni ugutora ku gipfunsi. Ngo ni hehe? Ngo ni hehe? Uzateraho iki ku gipfunsi? Igikumwe. Buri wese nanyereka igikumwe cye neza. Aha. Ngaho nimukora umwitozo wo gutera ku gipfunsi. Twagiye. Aho. Buri wese yagiteye? Chairman Paul Kagame oye! Urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Rero nutera igikumwe ku gipfunsi uzaba wemeye iterambere ry'igihugu cyacu FPR iteganya kugeza ku banyarwanda. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye. Nutera igikumwe ku gipfunsi uzaba ushyigikiye demokarasi, amajyambere n'ubumwe bw'abanyarwanda. FPR oye! Oye, oye, oye. Nutera igikumwe ku gipfunsi uzaba uteje imbere umunyarwanda akaba ku rwego yari ariho agatera intambwe ku rundi rwego. Uwari uri mu bibazo by'ubukene akazazamuka noneho akabumukira. Ko gahunda zirahari. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye. Chairman Paul Kagame oye! Urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Nutera igikumwe ku gipfunsi uzaba ushyigikiye gahunda z'imibereho myiza, harimo ubuzima bwiza, mituweli de sante twese tukayitanga, tukajya twivuza nta kibazo, ntihagire umuntu urembera mu rugo. N'izindi gahunda zituma umunyarwanda agira ubuzima bwiza zirateganyijwe, FPR izazibagezaho. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye. Ibikorwa remezo biziyongera, bazayongeraho kandi tuboboye kujyana umusaruro wacu ku masoko, hanyuma abahinzi nabo bakore ku ifaranga. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye. Amazi meza n'amashanyarazi biziyongera kuko tugomba kubigeraho 100%. Buri munyarwanda akaba afite amashanyarazi kandi agera no ku mazi meza bitamugoye. Twese tukazagira ubuzima bwiza. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye. Mu gihugu cyacu dutora ku gipfunsi uzaba ushyigikiye yuko duteza imbere ikoranabuhanga. Iyo koranabuhanga rikazadufasha guhabwa serivisi nziza, umuturage akabona serivisi nziza kubera hazakoreshwa ikoranabuhanga. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye. FPR bateganyiriza byinshi kandi byiza. Ibyiza biri hehe? Imbere. Ibyiza biri hehe? Imbere. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye.
Chairman wacu Paul Kagame we! urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza umubano wacu imbere. muhishiwe byinshi FPR ibafitiye kandi izabibagezaho kugira ngo musanzwe mubizi yuko imvugo ariyo ngiro. Imvugo niyo ngiro. Paul Kagame we! urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza umubano wacu imbere. Murakoze cyane ndabashimira. Kagame Paul urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aho niwe ntawundi. Ije dushyire morale.
akagari ni Kagarama, umudugudu ni Kabingo. Nkuko mubizi ni umuntu wikorera ibintu bisanzwe, ni munsi se nta rumwe abanza. FPR nta kintu yankoreye nkuko mubizi munsi. Oya nimusubize, FPR nta kintu yankoreye.
sawa murakoze cyane. FPR yankuye mu bukene, nari umuntu usanzwe uraho utamenya no kuvuga ngo FPR oye, none ubu ndabizi kubera imiyoborere myiza. Ndabeshya? FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Mwambabariye mukafasha b'inyuma ko munzi nta kintu FPR yankoreye. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Ubwo byaje kugeraho ndi umwana njya i Burundi iranga ndataha, ngeze mu Rwanda nibaza ukuntu nzabaho, ariko u Rwanda ni rwiza cyane. Ngewe numva no kubivuga gutya ngo FPR oye, mbishoboye amajwi yose yaba yanjye njyenyine, ariko sinabishobora ndi umwe, kereka mubifashijemo. Ubwo birangira baranyubakira, mbona inzu, mbona ibyo kurya, igihe kiza kugera batanga imfashanyo ku bantu badafite, bakora imirimo ya bugufi, wenda inyanya n'ibindi. Bampa amafaranga 150. Ubwo ibyo 150 ubwo bije n'ubundi narubakiwe. Mubifashemo FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye! FPR ni nziza cyane. FPR Kagame Paul oye! Urasobanutse kandi urashoboye, Tuzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. FPR yanteje imbere. Ubwo maze kubona ko ayo mafaranga bayampaye narayakoresheje nyabyaza umusaruro, biba ngombwa ko n'abana, afite abana biga ndabarihira, mbona mituweli ku gihe. Ubwo hari ikitankoreye yemwe mwabifashijemo. FPR oye, mwafashije ko mufashe abantu bicaye. FPR oye! ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Kagame Paul oye! Urasobanutse kandi urashoboye, Ntituzaguterana mu guteza u Rwanda rwacu aho! Musubire mwako kajambo. Aho! Mumbabarire mugasubiremo. ni Kagame, niwe, 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 nta wundi! Awe! Kagame ni Kagame, niwe, 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 nta wundi! Ubwo maze kubona ko maze gutera imbere, ubu nta kibazo ufite. Gusa ntabwo mundeba. Mubona ndi umuntu se udafite amafaranga di? Ndayafite, iyo ufite imiyoborere myiza. Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Kagame Paul oye! Urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Ni Kagame, niwe, 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 nta wundi! Ubwo ndacuruza, muranzi bamwe ibintu nkora, nta muntu rero uzi ibintu nkora ntabizira. Ni igishoro nyakubahwa perezida yampaye. FPR oye! Kagame Paul oye! urasobanutse kandi urashoboye, Ntituzaguterana mu guteza u Rwanda rwacu aho! Si ubu hari uwundira? Koko nyine muvugishije ukuri hari uwundi? Nimugasubiremo FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Ubwo rero ndi umudamu ucuruza inyanya, mpuye nazo ndazicuruza, mpuye nabyo ndabicuruza mpaye. Ubwo n'ubundi ndi guteganya ko muri iyi myaka 2 iri imbere nzagura izindi nk'eshatu kandi nzazibona. Kagame Paul oye! urasobanutse kandi urashoboye, ntituzaguterana mu guteza u Rwanda rwacu imbere aho!
umubyeyi mwiza cyane. Hari ahantu mperutse gutemberera muri iyi minsi, nagiye mfata resepase ntemberera ahantu, ngiye kubona mbona etaje irahubutse, harimo abantu benshi bangana nk'uko turi hano. Imaze guhubuka, umuntu twari turi kumwe arikanga, nanjye ndikanga. Umuntu twari turi kumwe wo muri icyo gihugu aravuga ati yo abantu barapfuye. Undi muntu bari kumwe abaravuze ngo aha, ngo ntubona ngo ibi bintu ngo yaba mu Rwanda, ngo nyuma y'iminsi 3, nyuma y'iminota 30 aba bantu bari kuba bamaze kuva muri etaje. Nimufashe tumushime kuko n'abanyamahanga badutangiraho amakuru. FPR demokarasi amajyambere Kagame Paul urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu aho nta wundi. Basi ubwo nyine birangiye gutyo, ubwo abantu bakoze ibyabo, ubwo abantu nyine nta gaciro kabo aho hantu. Ariko ndashima ko perezida wacu wa repubulika, umuntu ku kiremwa muntu rwose, ni ukuri ni umubyeyi mwiza. Imana imwongera iminsi yo kurama kuko adufashe neza cyane. Se mwari muzi ko umuntu w'umugore yahagarara hano? Hari ahantu abadamu batajya imbere y'abagabo, murabizi neza, ukabura ijambo kandi wari urifite, ukabura icyo uvuga mu bantu, ukamera nyine nk'umuntu utabaho. Ariko perezida wacu isaha ni umuntu utaduhaye ijambo, aragahoraho. Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane. Nubwo ntavuze amazina yanjye, ibyishimo byantwaye murambabarira, ndabeshya, mumbabarire, ibyishimo byantwaye navuze kubera umunezero bifashemo. Ejo bundi tuzagira gute? Inde oya hari inyuma inde ntabwo nabyumvise. Inde mama sawa, murakoze cyane. Ubwo ngewe hari umudamu nabonye ujya ugira imyenda, ushakira umwenda mwiza utari uyu, nzakenyera nagiye gutora, kandi uzaba ukoze cyane. Nzamutora, muzabifashemo, nzamutora kuko afite agaciro ku munyarwanda wiwe. Perezida wacu aradukunda cyane. None se aho hantu abo bantu bapfuye nta bayobozi bahaba? Nese ko batarebye abo bantu nibuze ngo babakureho? Banganaga nk'uko tungana gutya. Ariko ndashimira perezida wa repubulika, yangiriye neza. Namwe abagore mwitinyuke, iyo umuntu agufashije nawe urifasha. Ubu tuvugana nateye imbere, nta kibazo ufite, kuko ndi guteganya kongera ku byo ndi guteganya muri iyi myaka 2. Ibyo navuze shaka nongereho ibindi mu yindi myaka 2, ku buryo nanjye nshobora kugira icyo mfasha undi muntu uri hasi yanjye nk'uko nanjye nafashijwe. Murakoze cyane. FPR demokarasi amajyambere Kagame Paul
Ariyosu. Ndio tumusaza.
Kagame gahunda isa nkaho isoreje aha ngaha, ndagira ngo abantu bari hakurya rero mu nzira batanga umwanya kugira ngo abashyitsi twari dufite nari mvuze ngo baze gutanga inzira hariya, ariko tugiye kubanza dutarame kuko iwacu duhora dutarama kandi dufite n'impamvu yo gutarama. Noneho hariya muraza kuhafungura, baraza kubona igihe kigeze bumva bashatse gutambuka, baraza gutambukira kwishima hariya, hanyuma dukomeza dutarama iwacu, dutaramishe rero.
byari byabananiye